Ka kunhun balang barit jua diocese kalarkhe yak jubilee rupa menta kasngi kan nyauterik unai lor arjar aphosan yak bala pelong Saint Joseph Parish mensengan. Ha kane kasngi kraw jong ke KBB bala pelong rengkat bat ke diocese day. Umos Reverend Ferdinand Khardi di Bishop ke Juwai ula penmenta yak mas bekhoj ha kacing senran lang jong Father Martin Chilla Vicar General, Father Augustine Lamin Chancellor, Father George Jacob SAC, Secretary jong CBCI, BEC lene KBB, haringkat ke jingisim mentashit hem da kiling doa soblay, bat ki pait rungat jong ke diocese Juwai. Hadin ke mas bekhoj la yo ia ke jingkren nau Father George Jacob ha ke baw la kren shai halor ke balang makalong ke way ha ke met bamayan jong Christ. Kabalang kaba imsngi yang keketin ublay bat kabaya selok bat ki marjan marpa kata kadai ke KBB layai ban I Father George Jacob. Hadin ke mas ladon ke jingle burom lengkot ya kinong syakri duwan ki balatrai palat ya ke shipos nem bat kumjuru ke jing ai burom ya kiling do bat kiruniam kum ke jing kenma burom ya snem jubilee jong ke KBB Jua Diocese bat kumjuru ke jubilee katekis bat kinong syakri duwan. Tuan ngo yang try na bao long bao ha na ba keju is pun cumu kene cuno sam shispa hanyo ke dekor ke benkong ha kene kesi burong jong ke diocese ba ke jubilee rupa jong ke KBB ba ke jubilee rupa jong ke head katekis ba ikena duwan na ai ko blaze ki burong besuk Wakimenya pibaro ikon jong ke diocese jongi nadu I most Reverend Ferdinand Didi I Bishop jong ke diocese jongi ba ipi ke lingdo bat kirimiam shinrang bat kentai bat kumjoro ya ke Catholic Association jong ke diocese jongi. Try and don ring God but He God jing pule nag gospel bakoy God kumulukas Agata kapor kipat ba belin kilayat lang bang Jisu de ulapai bat ulaong hati lada uno wan shenga bat isi yalang pa bat yalak kami yalak tengah bat yalak ikon yalak hanman ki para shenrang bat kentai hoy bat wat yalak cingem la banlong senran jonga jar ubamba yalak dingkna bat bot nadin jonga la banlong senran jonga Nom basuk jong kani kesni Puram jaga diocese jeni yapi ke padar yapi girimiam jeni baro surang bakentei berdar sta umur yapi ki pratre naulang balang jeni dogi katikis kerang ba balang ki commission of hair kerpang yang tadasni katikis jeni bagi kedikna duan bagi ai buram ru ya ka Catholic Association kaba trenang dekat pada faith formation na kabenta dari kesimpulan jongpi jangan Hagani kesengi kembang leseo bede basdam bede kesengi bakrau ha balang jungi harum bad mentah handiro
nama ba en sekentir riukoi ya alut kikena semlai Ukaralos akutis badai kumunoida kesemla di website computer program sunta tete containing si jungu balong kunne ten pareng moto not me but God lakayu hagasnem kakndai spa knai puai uklat no arjan rio tang kat sausnem Dominic Savio uklat kat sansnem ulu rikoi basamla tam bat samla mahadu kene libat kene kesni ladai benca pengkentar rikoi kentir rikoi jiki hadin ke pasca rei nagadau la pa Pope Francis menta Pope Leo bakasau en kentir rikoi jiki na kejinglang bala kerku upiare Gio Frasati Maudo na po Italy nakayo kakandai spa iway plat kakandai spa arkusan di Reverend John Catholic Association joni nga bishop dilendo joni iberdar ke sister manginya serim banlong kumupres banlong ke bakmen berbor bat Bandung di Katolik tiba thon ya ke balang nirwai ke tujuan na sepaan bakla na kumen Bandung Katolik thon ya loy benda ya ke balang tengi baru rentat buat Catholic Association ide kita bah inong tam na kebenta uni usnen jubilee harga ba ni yaro ba ni penden buram ni ayu dia ulai nak benta kini kena samla cenrang iba ladep mare di katong benta dia don hak madu blay kini anun ilalong keluksa yengi mentagesni kumbau jisu khat kapang kapag tinu blay kathot yengi banong kinong bod jongu nong bod jongu pres ale wansa nga unu no ba wansa nga uhab ban isi jadi kmitik pa ikon kikti kon surang wat yana kejing imdo kata gede kejing khot yang radical commitment kabang yahap kum di Kristen khamtam madari Kristen jubilee lakhat lawering ida Pope Francis sabala pli Kristen jubilee ban phaiding ban migit ila kemensin dagat kemensin ban IT yelade penthma yelade amade keslen jikurku keslen jispa bat keslen jang kijima kijnya sup yang hayemiat simen hayi ngasam kilok kita di hari imlang kesangan Namar kata ko trai ni kerparit yame badau jo mense men sobha bat pungko ya gene kijingai kebangi wanra manduk penkentang yaki batin kelalong kamet batkasnam jong trai jungi uji supres wala hukum yangi banpen benta ya gene kijimaya namar mauhi hakame bang IT na yo ulachim ya pu nagabayo yame lakku
laduai batria balai lagi senran uang toshim bartoban nagani pi baro namar gani galong kamet janga ya gaban IT na gabentai jongpi Pakajo kurkum dalaya bang lasim ya kuri tolong ayo ya be ladwai kurku bala ay lagi senran uang toshim bartodi nagane ki baro namar kane galang kuri jokasnan jonga jong jutang batmai batbam jugun ya kabantmi nagabentai jongpi nagabentai ki babun nagabentai ki jingma ya ki kwam tole igane bankan mau yang Kajing maya jong kajing Unri sumar sukher ya phi Dok khmat chung katen shai ya phi bat un pen e ya phi ya jing snai jo Do un pi e ya phi bat a ya phi ya jing sub jo Baca jengker ku jauh blade dan borbaro upa batu kun batu mensembako. Maaf, di sister, di brother, di presiden, sekretari dan di Senglong Police, Senglong Pa, dari Siwayan, Maktapalit Association, Banyen, Haki Jata, Bar Hidan. Bagi jena samwan dan sawan ban ai yang ini itulah tapi kita dari orang ya itu menyebut di kenaluan yaitu kita ladang hari ketam syekriwan iki balatam syekirusnem ingat ya itu ya kemensim syekri jonghi kejaga Saint Joseph's Parish mensengat ketarik nyau dari pusat tembak Harja Rakusan Bad Soy Hane Demos Seren Ferdinand Akha Didi Bishop Kejalaniam Juwai Bad Father Manha Pakam Diocesan Coordinator the Director Faith Commission Commission Juwai Diocese Tiha ketika puar nga Khot Yai Bishop Bansang Bahaban Ay Memento Hakili Ki Nong Syukri Duwan Jumi Kibla Syukri Palat Yabishidusnya But Ma Francis Langling Cathedral Parish, Desa Bahagini Barok, Wan Shede Shikmat, Mat Nakafat Yai Bishop, Bat di Father Martin, dan